Okay, so iha studio kolega Sira. Iha ne hamutuk ona ho hau iha nia soring mau bonito ida hasrahum fura kuang ida no emane bena konu ho arte. So bem-vindo ba mundo. Dia kalai. Dia. So bos unsa novidades lá Dia Kevin. Dia. Okay, então iha itenia sasaung ida ne ita tu kuliah ituan kona ba arte. Ita kuliah ituan kona ba arte nene quando iha mundo ninia ang nomos iha colega sira seluk nebe maka durante nene hamuris hafurak cidade dili ho sira ninia obra no ohi ita karka tu dada lia ho mundo to iha nebe ona ni hamuris no haburas hafurak ninia moris ho arte nomos ninia ambiente rasi que tem na sociedade. So mundo mais ou menos pensa iha vida arte, moris arte niang ne nia significa ba saida. Arte how contente te ves obrigado por haver tempo bolona how mai fatin podcast. De nada. Arte ne nessa botida ne vem furaksi. How contente los arte tamba antes hawatene arte ne Ausintens arte ne buat phone nida. Hal aprende bebek heldet. Mos aprende bebek arte lah hutu. Nunca hutu. Tambah sada. Ida aprende nato idea ne mostan. Okay. Nyeso itlah hetan wenir ita mate ma ita foin latene arte. So arte ne spiritu ne behela hoita. Ya. Okay. Haurona bebek kona ba arte ne spiritu ida. Ne be se foi na les iha caso arte moris por exemplo ma bara colia kona ba arte ne spiritu obele mai duni obele mai harah obele mai sunu obele mai soe me beniane moris iha imi ninia kakuta ia ne ising hasang laha mutu ho imi ne benela lakum how concorda então ne iha momento satinang mak hahu ia mundo arte. How iya be, how mundo arte iya 2009 mosne auseki kuang sih. Netinang ira seki kuang. Pas mentune sanolu resintolu dan sonegeri. Okay. Sanolu resintolu iha arte. Ne momento ne ba incluimos iha arte moris o gembel. Sim. How primeiro inclui si arte moris. Mabe ansa sira colega sira arte moris. Sira hanorim voluntário de to atau baru-baru atau baru-baru ya. Wow, parabéns arte moris. Hahu ya arte moris hau bafal ia sangkar masin. No ia sangkar masin mos anesa ho colega sira aprendemos liu det hetam fale grupo de Zudil atau inclui fale de Zudil. No ia de Zudil ia 2013 hau la continua fale arte. Okay. Atau hau ho colega sira lau mesak fali nato bafal ya gembel. Iya gembel mak kau pinta no hau sai fali no hari grupo kida arte umalalatak. Arte umalalatak. Nih ho colega sir-sir be? Sim. Okay. Ho colega sir-sir. Okay. Nasa. Pokoknya colega sir-sir arte umalalatak India gitu. Arte umalalatak. Hai bayimi ihan beret ini iha ba. Papiara arte umalalatak ne iha ni experiência fura kida taman nemak banhira menciona arte umalalatak mundo senyum pepsoden kada. Okay. Então no quando mundo iha gembel hahu ona pinta. No ne significa produção se pinta ne mos economicamente iha retorno ona kasirau. Idane sidau. Ya, dalam rumah ami uza grupo nian, dalam rumah ami uza nian. Mabe iya interesse atau foba grupo tenge iya. Tanpa ami maya fatinida, nohan ya fatinida. Okay. Fo mahone fatinda mak fo mahon ami. Mabe halo ami hamutuk iya grupo da. Yeah. So foi na evento fundraising iha gembel ne mos harahung colega arte sira barak né tamba condição sira ne hotu itare oisa desafios how mais ou menos atu husu desafios nessa é arte no iha tempo ne hanesa fulang balong tutir malu ita
iha novidades nebe mak laos tuku ita hotunya fuang né iha mundo arte mahun ba ema arte sira tu halibur malu quase tutuir malu ita la assegura liu fating ba ita Ai hawa sa dalam rumah ema dunisai o dalam rumah fatin laos tanian emanian mabe artene lalakon ida okay ita nafatin hatutan artene hatutan nafatin nebe buat nebe mak bele foti mabe sir la foti spiritu arte ita okay so kolega sira mundo hanesan foi insai mane ida nebe mak hanesan ohina dehang nakuno ho talento arte, nakuno ho talento pinta, imaginação sira. Nós vamos contenta te introduzir ba colega sira da Hanesan, tempo nebe Hanesan. Hakar tu agradecemos ba mundo ninia contribuição, ninia esforço, relação ho mos podcast. Atu hate tem katak saída maki ha colega sira hare iha menina studio JPF podcast ne obra mundo ninyang. Obrigado. Parabéns, obrigado Barak. Yeah, so yeah. how sempre gosta to halo coleção arte, how ne fatin quase pintura arte nebe quase maioria o se mundo ninyang ninya obra ninya limang fatin sira ninya hakat sira. Então fatin sira ne furak tebes tamba iha arte ninya espírito ne hela iha ne. Então né obrigado moço. Ok. Então how no cari colega sira ne bema agora da dau carik iha hanoi atu aprendemos arte, aprendemos pinta. Parece que sira curiosa tu hatene katak mais ou menos fatin be dia bele produz imaginação ida nebe mag bele produz pinta ida diak ne iha nebe no insa dalam rumah atau halo buat dia kira ita persisa fatin nebe hak matek okay ya depois fatin nebe seguro duni ba ita ne pra ita bele imagina ita bele hanoi saida mak ita imagina atau ita bele halo okay ya fating hak matek o seguro ne significa iha fating nebe Hanesan iha foholete inka okay iha foholete dia belemos iha tasibu dalam rumah barak liu iha quarto larang ne interessante mas tamasa iha foholete ka iha tasibu no iha foholete ne hanesan fatin nebe mak kita bele hateke luan depois tene imagina bele dog okay so wahira ita batasi ibong ka foleta ita imagina luang. Yeah. Mabe ikus ita pinta buat kikwang. Yeah. Yeah. Então saída dentro ng bela ajuda ita ato pinta buat kikwang ida mabe bela representa buat park na be hete na kakutak. Dalam rumah ita pinta ho ita ni imagina rasik. Iha ema barak pinta mabe iha lifuan nebe lah hanesan iha simbol kik mabe kuali lifuan barak dalam rumah ba ema idida karek ni hena ba nya karek pinta buat bot nya bele pinta buat bot iha ba nya karek bele pinta buat kik bele mos ni buat pinta bele buat kik mabe iha ba ne iha imaginação no iha lifuan nebe barak dalam rumah problema dalam rumah mos pokoknya asa ema ida ni hanoi det. Okay. Ne significa kata kita ni obra ne atau dia kliu quando ita iha fatin nebe seguro kahak matek. Mais ou menos bele certo ho ami hotu entre pintura sira balung henene balung ya foho o balung ya tasi. Pintura serne lai hotu. Lai ya foho lai ya tasi. Mabe iha quarto larang. Okay. Então pintura neve iha quarto larang. Haufia kata ema barak buat tidak ema bulu dehan be konsep ida dehan intro vert ho extrovert. No dalam rumah la os significa ema arte ne ema extro ka ema intro hatu dehan one posição nessa neba mabe wahire ema sira nebe maka introvert ne dalam barak sira sirininya quarto no sira bele sai
sai pessoa ida ne indivíduo ida ne be bele hamosu conceito ka pinta ne klean ka konsa kuat teves ida ne mundo experiência Iya barak lalimar. barak Ya. hanes bele share to ho ami Oke. Nah, dalam rumah iya kuartu larang ita pinta hanesa intene fati nona. Ita tu hak matek tanpa dalam rumah iya kuartu ita bela hetan idea barak di usina kukun. Iya kuartu ita bela hetan mos fatin dah hak matek tanpa ita mayona asa ita toba ya fatine ita halo mos ya fatin dane. Atau iya ne bane iya itene problema dalam rumah mos iya saya lor ita suruh ne iya na bane ita bela halo buat barak. Atau iya pintura nebemak barak sih kuliah konaba pintura nebemak na kukun na roman iya mos pintura nebemak asa dalam rumah emak comprende dalam rumah emak la comprende modelo hanesan karikatur iya gambar nebemak barak lalimar. So então tipo de desenho ga pintura nene iha oinhira. Durante ne mundo pinta iha refere ka focal liuba iha pintura ida nebe honia classe kan ini tipo ne mak ida nebe. Iya neba ami laos aprende ida det, mabe ami aprende barak atau hanesan iha realis, surrealis, dekoratif, karikatur iha mos aliran hitam putih serne, iha sketsa serne, ami tam ho dasar. Mabe iha neba ami halo pintura, iha ne kan sekolah lah to, ita buka kursus rasik, ita buka rasik. Atau buat phone nebe mak maine ita halo hanesan karakter ida. Oke. Ya. Barak liu agora ami aprende liu ne halai ba realis, mabe tuir emi dan ya karakter det. Oke. Mundo ya karakter seda. Hau saya mah gosta waktu halo detona qualquer karakter naran det. Oke. Então mais ou menos mo iha karakter mundo artenya ne iha karakternya uisa. Iya balu hakarak pinta det realis. Oke. Ne idenya karakter. Balu fali hakarak pinta surhalis. Ya, ne karakter kita kida. Modelo karikatur realis serne ididanya karakter balu pinta asa agora kam idida mai hone be imagina sound eto atau balu mai ho pinta det lapis balu mai ho tinta kare tinta astrap det anesane matuda tinta ihana bane ema ide dia gosta conforme asa nia karak gosta utenge halon sane pinturan sane nanti ni speaker sound mak ser bele kuliah fali. Oke, non significa se ema ida maka ninya karakter ho soru halis, ne se bele pinta karikatur, kan se bele pinta mos realis kala. Ni bele. Então ema ida nya bele multi. Ya, bele multi. Ya. Oke. Mabe yang senya gosta liu dan be nato nya tenge halu dan warak. Dal warak sana. Ya. Oke. Nebe ema ita hatene ema ne ninya karakter style. Style. Se wahira hore mundo ne hatene nya ne bele karikatur ne bele realis surrealis mas surrealis ne oinsa model surrealis ne nesa ita ense buat ida nakonu ya pintura larang mabe ni kuliah buat barak lalimar hanesan modelo kaibau belak buat celuk bele tamatan la faik buat ida bele tamatan balarang ba ya kaibau ne larang la iya pintura ida sane nanti iya pintura ne ba kuliah buat barak lalimar kona kikuang nakono. Oke. Nunemos realis. Realis kata. Realis hanesan dan edet. Ita pinta realis ida det. Abe ne ladun realis tampa. Ne sketsa kasar det. Se realis ne ita bela hetan emania paru-paru sirne. Buat sira lotuk-lotuk ni ita bela hetan. Nah, ne bolu realis. Hanesan sirne ita bolu realis tampa asa ema ona. Oke. Soalnya realisnya kata kita ita fokus spesifiko ba buat nebos elementu ida nebe makannya bele representa tia ona buat elementu nerasi. No se kuliah kona ba ema kari ita desenha duni ka pinta duni ema. No ema nenya dalam rumah ita bele het ema balon nebe haware pintura barong. Ya. Pintura ne ema mabe ne pintura mabe ita senti hana sambe
eman pintura ne bele kolia kan nia bele hamnasa kan sa nia matang ne lo roast ne sa ite ema ha ne ma bulu real share ne mane ane san ita lava sore ni bele hate ke basore makne ne realisir ne ma real realis ne okay ne real realis ne kan sa realidade na to ita hare buat ne be makan sa nyata asa ita stenge lawa sore ni bele hate ke ita basore ni bele hate ke how you experience it sana mundo how lorong ida how iha hotel how halo viagem hela how iha hotel how descansa mas iha pintura iha na ba iha basic janela mas bem dalam rumah kariknya ne hane tama karakter real realis entah how toba how sente hane sambe pintura ne Moris asa pintura ne ihaninya be se how bahari asa how totine hora matan maybe how senti na faten sa ngene bela hate ke to how hora matan taman ne senti how senti nya matan bela hate ke ba how se how ya kwarto mo sa nesa nya matan bele na fatin hate ke ba kaman ne mak how hanoi pintura ne Moris kari dalam rumah ne zane mas ne real realis pintura ne be itahare no ita sente katak sira bel sirnya mata me hate ke tuturita ya hate ke tuturi mas ne nilai ninya karakter mana sana ya okay interesante okay so mais ou menos ita kuliah tok itu ang kona ba ita kuliah itu ang kona ba desafios ya mundo atu share ho ita mas how be how continuo uso perguntas so consegue share ho ita mais ou menos tempo ne be difícil liu ka desafios bot liu ne vem ka mundo ultrapassa wanhira desenho ne onsa pinta wanhira primeiro hau pinta hau tauk tebes tamba tauk sala ida no dalam rumah emang ya pesanan ida fo mai hau tauk atu hotu hau tauk asa lasai karik eta karik lasai karik ida ne mos tauk pinta ne vem sa hau soru hau halo ida nene dalam rumah emang nain asa karak dia sana tengge hatamona asa tanggalan sana tengge fona sana mabe sida kotu tauk tebes asa ida nela hotu agora ne amsa okay responsabilidade bo tidak ya dalam rumah mo sansa rumah ka ne tengge ulang fali hader fali hakalan atne itama ka Rizka ga dalam rumah B kota ga dalam rumah kafe dalam rumah kafe mah bar ne acontece el det ne atu entrega ansa pinta fotona hen tau ya bingkai no hen at fodet mabe lima la senada kona tengi ulang fali okay ne wahiri dane acontece mo senti lakmatek los puan okay lakmatek tambah la senti ibe dia atau entrega banai ne tuirne tempo ya mabe asa ne hanesan kole nona dalam rumah hotu tiana atau fali tengge pinta ulang fali atau asa pinta ulang fali ne kolen la limat tamba dalam rumah ita tur atau halo ovra ida ita precisamos asa ita ne konsep dia no ita precisamos ita nya feed dia para ita bela halo ovra ne ho dia los so ita precisa wahira koleng hanasang desastre nasa uhin acontece ita pinta fila fale ne ni resultado ne se hanesang ida antes oleh dalam rumah lah nesan ya iya buat kikuan dalam rumah lah ya buat iya dalam rumah ya buat kikuan ne amen tatande okay how hetan perguntas bebê kusi colega barak kona ba tama samak perguntas yeah. Ema arte serna dalam barak lu ema conhecido ho ema ne bema calma ema ne bema be simples ema arte sira ne perguntas barak sa ne perguntas ema barak usa mas ema sira ne no conhecido ema arte ne ema sempre lilu feto sira no laos feto hutu me feto ba haune colega barak ne be ami hamutuk ne sempre aprecia também ema arte sira iha além de ser espírito ida que criativo siramos iha halo ka karakter humano ne ema nebe calma simples ne hela hosira
Ne tambah iha buat rumah ne bema kontribui ka wensa. Tu Ya. mon experiencia. Terangnya atene abi. Dalam rumah hari bayar mai idane karakter. Mabe idane arte ami hanesan aprende buat tidak usi arte. Okay. Idane mah kalau ami dalam rumah hano kolega barak hatene kona idane. Atau kalma ema arte dalam rumah bayar mai dida. Exemplo halo pintura idane hanorin hau. Ne hau experiência hau uluk hau ema nebe la kontrolan. Hau nervoso wen hira asa buat kiki dade tau bele hal rahum te buat tidak. Nato wen hira hau aprende hatene mundu arte yang klean nato arte ne hanorin hau un satu kalma. Nato pas momento ne hau halo pintura ida. No halo pintura ida hau ne emoção makas tamba. Pinturan lasai. Okay, ne momento aprende ka iha momento ne be bele tiona. Bele tiana, mabe atu hatene litan. Dalam rumah hatene tiana, mabe sidak atu hatene lolos. Okay. Atau ya momento ne bane, asa pinturan ladun sai. Atau Tama saida. Emosi main emosi main. Tengge hal rahung kala. Atau dalam rumah atau hal rahung tengge noi. Wani rita hal rahung kan. Ita makanesa ne heldet. Atau pinta tia lausai tia atau asane bebek atau emosi nervoso ne bele kontrolana usi pinta atau dalam rumah saya mau sebaliut. Okay. So mas antis ne bak konsegi bak orang buat rumah. Baku barak. Okay. Dalam rumah lazari ne sil rahun ti oles dia. Sweat dia. Ne ulu. Ne mas tinang mana? Ne ya antes 2013 ne harus sudah comprende lolos kona ba arte ida. Okay. Iya, ne sidak tama ba iya 2016 ba 17 safu ina tene buat tidak arte ne buat tidak. Atau iya ne buat arte ne hanorin ha buat barak lah limar. Oin satu pasiencia. Los. Ya. Ne liusi ovra ida ne bema halo. Okay. Pasiencia no mos calma. Ya. Então idanema resposta ya, idanema resposta kata ema arte sira liluhan sa mundo aprende paciência no calma sai ema indivíduo idanebe calma tamba hadomi itenia obra halo nenei la perfeito nem mais imperfeito Las. então la perfeito mas be la osa to estraga ne los tuni how comprende how hen kata kolega sirseluk ne be mo hare hela video ne bele mos apar kata kita ni obra foto ne laos 1 detik ka fila limang ba no bakotuk ne jadi precisa de paciência. Okay, ne dia close. So to agora mais ou menos usi 2000 ida hahu bele pinta dia 2013 ya. So usi 2013 mai ointo mai agora né mais ou menos mundo produz ona vídeo nosso vídeo. Pintura dia sira muito kira. Sira ne bele fan ou sira ne be fo colega, fo belu. Fo ema ne be tadomi fo ne dobe etc. Ne mais ou menos hira ona. Barak TVs. Ya. Halo bele tu 2000 militar. Aula bele conta buat kik ida no halo foba. Buat tidak bele halo foba no ema bele sosa. Aula tene barak. Ya. Okay. Mas mesmo se ita kuliah kona ba número ne bele to hira. Militar to. Dalam rumah mos la to. La to militar. Ya. Tapi masa dalam rumah la to. Say. Ya, tambah hawa tu hanoi fal bakotuk ne barak la lima. Ya. Entah how fiar be liu. How fiar liu militar. Ya. Então ne barak. How tenta foi na lá satu aprende arte. Semana ida, semana rua. Semana rua pinta copo ida okay, capaz resultado dia. Atau continua pinta ulah tena na tu imagine husine beta mana kakutak na kuno bocelu. Mas be dia duni treino duni tenia paciência na na to. Okay. Então ita hareba onia produção arte sira ne pintura sira ne vemak durante ne mais ou menos itare ninya custo né
Hahu iha custo né, husi 2013 mai letting. Ya ya. Mas menos ida nebek, mas menos pintura ida nebe mak falling asli une mak ida hira. Hahu iha 2013 ema sosatena mabe ho preço nebe kikla limar. Okay. Iha $50. Okay. Ne kiklio na. Kiklio. Hanya pintura dalam $1 itu lah tuh. Oke, então pintura kiklio mak $50. Ya. Asliu hanesa 500. Ya. 500 baleteng. Ya. No ne hoje experiência. Ya. Ne timoruan mak hola ga onsa. Lai, ne mausi nasang seluk masosa. Ya. No sira o sehat yang sang relação amizade ho sira tam sira hela hola onia be obra neka lai. Ya, relação tuan hosira iha kolega balu usi Jerman, no. Usi Jerman. Ya. Okay. Sira maksosa obra dalla rumah fo oferece det. Hanesan presente. Ya, ya. Okay. Okay. Non $500 ba cada pintura ida nebe mak ne pintura ida nebe ida ho karakter ida nebe. Ne ho ida real realis hindi la realis. Okay. La realis mabe ne hanesan halai ba suruh hali sira kultura sira. Okay. Ya. Ne significa kata kita precisa valoriza itenenia obra de arte nebe mak kita ita iha leva produção namos bele para atu halo hafura kita ninia be fating. Okay, so husi dane além de itahare obra ne toina iha na saung selu imagina si ema itenia líder nacional sira balon hola iha mabe iha pas iha momento ne hau pinta ketuas abonanannya no idane hanesa pintura jopi dan bema hoetan makas la limar ne hoetan makas tamba ne pas momento na selau mesak ini video ya ne hau hetan 2000 resina sene ne husi abonana ya so unika nia mak hola one pintura ya mabe ne hau halo ne foto ya pinta ya tais det usa tais ya diak no colega sira seluk arte sira seluk mais ou menos siramos iha experiência hanesan sirni pintura hetan hola husi ema nacional no mos ema internacional iya hutu ya okay ne significa imi obra ne falling imi la gasta tempo la gasta energia mabe iha ne hanesamos serviço ida ba imi ya okay mais ou menos hoje husi tene discussão tene dada lia idane haufiar kate iha matéria lubu kita ne be maka colega sir ne be kare khare hela beliu sir ne be me interesse ato bele join iha arte sira bele entende tuang karakter husi pintura ne be maka iha nomos mais bele kare mundo bele fomos Hanoi balung baitena colega sira nebe kare kare hela o insa sira bele involve no hadumi sira ninia talento wahira sira identifica kata sira mos faz parte iha uma arte nia nessa sira mos iha talento dare mais menos bele forrela Hanoi rumah ba colega sira arte dalam rumah colega sira iha mehi no iha Hanoi nida karik iha karakter artene laos arte det pinta mabe iha artene buat barak lah lima saidamak ita tenge halo lalika usik det lalika halo ni hamrike fatin det nya mos tenge bokan artene wenhiri ita bokan fo bokan ita halo mak nya bele iha no buat tidak arte ita kona halo ne hanesan arte de ita halo ne ita kontenti tamba buat rumah ita halona ita produsona nemo sansa bahu tu itana na soundane bahu tu itana raidane tamba ita halo buat dia ita laos halo buat atau artene saidama kita ni hanoin dia ita tu halo ita bele halo tenge halo ansa bahunya kolega sira karik iha hanoin iha mehi iha arte da ita ni sin lolong ita tenge halo ita la bela raidet ya ita nisin lolone no ita rasik matene mos dalam rumah ladun dia emasel mos tengah tene yep
Ok, so ne significa kata colega Sira, Laos difícil atau ita identifica ita ninia talento no Laos most difícil atau ita bele atingi saida makita ita mehi, mas ni la significa mais fácil, ya? Processo, tempo, energia, dalam rumah paciência mas makas. Sim, ita nia paciência, Sira ita precisa cuidar. Nenek ba nenek mabenia resultado iha. Ok, então não é obrigado Barak mundo ba dada lia ho ami agradecer Barak ba colega ser nebe kare hela nonton hela na fatin foi menina Hanoi bas hanesang oing ita deha tu introduce mos katak ita nia podcast irane maka vai ma hotu itanya foi ensaio hotu se date maki Hanoi iha talento iha experiência multi talento sira hakara katumai fahe para bele encoraja motiva dia lutar itanya colega sira selo que liur na ba a vontade bele halo comentário iha menininha iha craik ne iha menininha canal depois ita bele marca tempo no inseita bele continua faia nessa andada mundo faia ni experiência mundo arte Hanoi ba ne nós que Hanoi ba katak arte ne espírito ira ne be maxi na fatin hela ho arte sira e mesmo how la produz pintura fura mas ve arte outro cara tambah how halo koleksão de pintura husi arte sira no how wasa tahu ya haunya fating haunya hala fating. Ok, então dali datang obrigado Barak ba colega Sira, no obrigado Barak ba mundo, high five. Ok, obrigado Barak los dali datang. Ciao ciao. Ok, ciao.